Nah, dia kumpul menikah pada teror ke Allah ke Rabbi. Maka nikah orang nyari ilmu, orang ngaji, orang murok, orang ngajar, orang belajar pada Athena ngadep de Gusti Allah Rabbi. Pada Athena pada ngadep de Gusti Allah Rabbi. Karena si andi ilmu Allah, si andi hidayah Allah, si andi cahaya Allah, si andi bimbingan Allah. Nah, karena Athena ngadep de Gusti Allah. Mun akal pikiran tak bimbing pangeran ada nih. Si kudu pikir tak pikir, si kudu tak pikir nih. Ah, ini salah-salah.